close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
sí. El torneo este porque tiene esa particularidad porque es eliminatorio. Estos torneos de la Iglesia, como no se juegan los puestos, con muy poquitos pistas te vale. Entonces, es un cuadro de 24, no es un cuadro de más, con lo cual, en 2 pistas, Es suficiente. en 3 días se hace. Fíjate que hoy solo 2 partidos. No, miento, 4 partidos en cuartos y 2 partidos en semis. Pero los torneos de la Liga Vasca, que viene 35 personas, quiere decir, es una pena. Jugar es una pena porque la bola no se la bola sale de la ronda. Sale de otra. No tiene sentido.
They will start in 30 seconds. They will start in 15 seconds. Alicia Gioberina Basque Country PSA Challenger 2025 quarterfinal match. Catarina Nunes of Portugal to serve. Nur Rami of Egypt to receive. Best of 5 games. La ball. Out, one up. Now, 1-0. And out. 2-1. Three, one. And out. 2-3. Three all. Now, 4-3. Now, 4-all. Down. And now 5-4. Stroke to Rami. 6-4. Yes, left. Yes, left. Because you were ready to play the ball for safety. You were around. Okay? 6-4.
5-6. Six all. Seven, 6. Seven all. Eight, 7. Nine, 7. And now, 8, 9. Nine all. Nine all. Stroke to Nunes. You are into the swing. 10, 9, game ball. Now, 10 all. Player must win by 2 points.
and no to the ball. You must do more effort to play the ball. No look for the. You didn't have to look for the opening. Lo prepara demasiado pronto porque para darle la bola hace falta 3 metros más. Es la facilidad. Voy a ver. Vaya primer juego. Muy bonito. They will resume in 60 seconds. They will resume in 30 seconds. Algunos se lo llevan toda la sangre y se lo tatúan. 15 seconds. Se extiende la raqueta. Soy cogido. Nunes leads. Manga into love. La voz. Flipado por eso, pero bueno. Qué sonido más raro, ¿no? One love. Cada uno su Parecía chapa. Down. Thank you. Two love. On the right. Three love.
4. On the right, 3, 4. Four all. And now 5, 4. Out. 6, 4. Out. And out. 5, 6. Out. And out. 7, 5. And out. 6, 7. Out. 8, 6. Eight, 6. Nine, 6. From the right. 10, 6. Game ball.
ball. And now, 7-10, game ball. Eight, 10, game ball. Mrs. Rami, you must be prepared before. 10, 8, 10, game ball. Stroke 2. Rami, 11-8, 1 game more. ممكن ننزل الكورة بتاع المرة دي. أي كورة في نص الملعب فاضية دي. Adoro serio. Estaba ahí viendo. They will resume in 60 seconds. They will resume in 30 seconds. Seconds. One game all. Rami to serve. La ball. Stroke to Rami. One love. Two love.
side. 3 love. Four love. You must clear the access to the ball and you are in the sweep, yeah? Stroke to Rami. The left, 5 lock. Out. And out. 1-5. Tap. 2-5. And out. 6-2. Yes, left. Yes, left. Reach for the follow through. For the follow through. Sorry? No, because it's reach to follow through to hit there. But yes, left. From the right, 6-2. And out, 3-6. And out, 7-3. And out, 4-7. And out, 8-4.
ahead. 6-8. And out. 9-6. Alright? You have looked for the opponent. You must do more effort to play the ball. I said you before. 7 and out, 7-9. Up. And out, 10-7. Game ball. Stroke to Nunes. You are in the swing. 9-10, game ball. Nur كفاية كفاية. Espectacular el ritmo. ¿Qué pasa, Iván? ¿Qué te pasa, Iván? They will resume in 60 seconds.
They will resume in 30 seconds. Seconds. Encore, please. And Rami to them to one. Rami to serve. La ball. Voilà. Eso es un mensaje, está lanzando un mensaje. ¿Qué disparo? No le. I said you must do more effort to play the ball. No look. No. The ball was in front. And now 1-all. La facilidad, la facilidad. Out. And out. 2-1. And out. 2-all. Down. 3-2. Four, two. Five, levels. 5-2. And now 3-5.
3. Eight, 3. Oui, c'est ça. And now, 4, 8. And now, 9, 4. Down. 10, 4. Game ball. Eleven, 4. Game to Nunes. 2 games all. Play will resume in 60 seconds. Play will resume in 30 seconds. Come on. 15 seconds. Two games all. Nunes to serve. La ball. Out. And out. One lock. Stroke to Nunes. Eterno modelo está jugando, ¿vale? And out, 1-all. Now, 2-1.
Thomas play this ball. Room enough to play the ball. 4-all. Five, 4. Vamos, Gabi, vamos. Six, 4. And now, 5, 6. And now, 7, 5. ¿Cuánto tiempo lleva? 52. Thank you. And now, 6, 7. Down. And now, 8, 6. Vamos, Cata, vamos. Down. And now, 7, 8. Up. And now, 9, 7. Venga, va, Cata, vamos. Ten, 7. Match ball.
jugadores que vayan arriba, ¿verdad? Y son de aquí cada vez más. ¿Empiezas arriba? No sé. No, por ahora. Una fila aquí sentada. Ya tiene más una fila lo que hay que intentar es que mientras están jugando no se levante nadie porque la jugadora no les molesta. Disculpa, está empezando a este mundo. Pues sí, eso es. ¿Libor? A ver, ¿cómo? Alberto, ¿qué número mundial son estos dos? Alberto, mi madre. Alberto, se lo dijo
Sorry? I lost focus in the middle a lot. You are ups and downs with Yeah. the Yeah, that's right. Time. because then you were indestructible some moments and then other moments you just drop down. Yeah, yeah, that's true. A lot of time you're your own enemy and we're all like that. Yeah, that's true. Est-ce que tu m'as dit, Baba? Donc tu as les classements. Sorry. Yeah, yeah, I remove myself. Thank you. Sorry. Play will restart in 30 seconds. Play will start in 15 seconds. Alicia Chopper in Abash Country PSA Challenger 2025 quarterfinal match. Anna Munoz of France to serve. Franka Milovic of Croatia to receive. Best of 5 games. The ball. One up. Two up. Tap. Thank you. And out. 1, 2. Down. 2 all. Three, two. Now. 4, 2.
Down. And out. 3, 4. And out. 5, 3. Right box. 6, 3. Now 4, 6. Five, 6. 5, 6. Down. Right off. 6 all. And out. 7, 6. And out. 7 all. Down, thank you. And out. 8, 7. And out. 8 all. And now, 9, 8. All right.
One game to love. The age is something, so that's why. Actually, Taking racing is what you want to do. Making the swing there when the ball is so you don't never do the swing 3-4 meters before. So the impression you give is that you also you're if you just try to book it at the same time you say please let it shows that you're trying to make effort, really making us go to the easy thing. yes. Okay. Play will resume in 60 seconds. Play will resume in 30 seconds. Allez, on y va. 15 seconds. Il y a combien de temps? Excuse-moi, adolescent. Il y a combien de temps? Vidovic leads one game to love. 200 par là. The ball. Now, one love. And now, one all. Out. 2-1. Down. 3-1. C'est ça, on a venu. 4-1. And now, 2-4. Out. Aïe, 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 aïe. En extension, c'est compliqué. And now, Désolé. 5-2.
8-2. Out. Allez, Anna. Left box. From the left. Yeah, from the left. No, no, it's okay. Left. 9-2. Ten, two, Allez, Anna, encore. game ball. Eleven, two, going to Bidovic leads, 2 games to love. Te puedes equivocar, pero mira que aquí y ya está. Tiene unos 20 números de ranking diferentes entre las dos. Y la que gana es la que está con menos Tú puedes. El año pasado tenía un micrófono aquí. Sí, tú estás loca, lo que quieras decir. They will resume in 60 seconds. They will resume in 30 seconds. C'est facile de les voir. 15 seconds. Allez, là, hein? Allez, là. Bon, vous l'avez bien motivé. Elle n'y est pas là. Bidovic leads 2 games to love. Je vais gauche. Ouais, oui, c'est Là-haut. Allez, Anna. Allez. Et donc elle reprend juste là. Elle a mal ou elle a peur? Je pense qu'elle la pension, mais elle a pas. Elle suit. C'est ça là. C'est bien. Allez, Anna. Voilà. Allez, Anna. Allez. 2 love. Allez, Anna. Allez, allez. Out. Thank you. Allez, 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 allez. Pousse. Announce. 1-2. Ça y est. Ça suit. Ouais. Allez, 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 allez. Allez. 2 all. Les encouragements comme ça, si elle ne gagnait pas. Announce. 3-2. Allez, Anna, allez, allez.
2. Allez, encore. Patiente, allez, patiente. Eight, 2. Allez, Anna. Allez. Allez, Anna. And out. 3, 8. Allez, on y croit. Allez. Now, 9, 3. Then 3, match ball. Allez, Anna. Match to Vidovic, 3 games to love. 11-9, 11-2, 11-3. Ça, c'est très bien. Vous êtes classé combien 231. Combien de tournois vous faites par an Il faut en faire 15, au minimum 11. Minimum 11. Pour faire ces 11, il faut aller dans le Oui. beaucoup. Là, notre mois de juin et juillet, il y a beaucoup en Israël. Il y a beaucoup de tournois en Israël. En janvier, je suis allée à Stockholm. Je suis allée en Autriche. On voyage beaucoup. Et vous êtes considéré comme professionnel de sport? Oui, là, on est sur la circuit pro. On est dans les challengers. Et après, il y a l'autre force, c'est les platinium, les coupeurs. Ça, c'est vraiment le niveau high level. Donc vous faites que du sport? Oui, que du sport. Et c'est la fédération qui vous finance ou je sais pas. Des amis, c'est ça dépend de ton classement. Si tu es dans le classement attendu selon ton âge, tu peux être passé. C'est sûr? Autrement, il y a par an la Oui, voilà. fédération. Tu trouves de l'argent dans les sponsors. Et il coûte cher maintenant, vous êtes, Oui, ça coûte cher. depuis combien de temps vous êtes professionnel? Bah, moi, j'ai commencé j'avais 17 ans, je crois, mais je faisais beaucoup de juniors. J'ai resté beaucoup dans les tournois juniors. Là, c'est vraiment l'année. C'est la première année? Ça se passe bien? Ouais, ça va. C'est dur parce que bah, dès que tu perds l'idée, tu changes tout le temps. Alors, ça, c'est chance. Mais c'est plus. Et puis ta passion? Bah, voilà, c'est ça. Et bon courage, Ah oui?
They will start in 30 seconds. They will start in 15 seconds. Alicia Choperena Pass Country PSA Challenger 2025 quarterfinal match. Noah Romero, Spain to serve. Amri Alex of Switzerland to receive. Best of 5 games. La ball. Now, one love. Down. Two love. Now, 1, 2. Two all. Three, two. And out. 3 all. Out. Come on. Let us. 4, 3. Right. Right. 5-3. Six, 3.
Oh, allez, Léon. 8-3. Down. Kom maar mee, Ron. 9-3. Now, 4-9. Allez, on va aller. Now, 10-4. Game ball. Down. And now, 5-10. Game ball. Game 20, lead, 1 game to love. Du drückst dann wieder vor rein, du bringst den Ball wieder falls das sind jetzt mal nicht so gut geklappt, falls von dir nicht zwingen, aber genauso wie jetzt. Wenn sie dann einfach dafür ist perfekt. Ich mache alles genau nicht. Und dann glaube ich sicher, dass man es nicht passiert. Nicht mal vor rein, du drückst vor rein, der Rest ist genau gleich. They will resume in 60 seconds. They will resume in 30 seconds. Fifteen seconds. Alex, please, 1 game to love. The ball. And now, 1 love. Two love.
3-1. Helmet 4-1. Stroke to Alins. And out 4-2-4. Three, four. One. Abbiamo guardato 4-all. Abbiamo guardato 5-4. And now Come on. 5-4. Six, five. And now 6-all. Out. Allez, on. Lights on. And out. 7-6. To the left. 8-6. 1 meter long.
9-6. Allez, allez. And now 7-9. Allez, on continue d'y aller. Vamos bien, venga, va. 8-9. Down, 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 down. Stop. Stop. Allez, on met. Nine all. Down. Allez, on met. Allez, hop. 10-9. Game ball. Stroke to Romero. Ten and out. 10 all. Reyes must win by 2 points. Allez, on met, allez. 11-10. Game ball. Allez, hop. Out. 12-10. Game to Romero. 1 game all. Then we'll resume in 60 seconds. Then we'll resume in 30 seconds. Seconds. Come on.
One game all. Romero to serve. The ball. And out. One love. And out. 1-all. It's very high. Ball is very high. Net ball. Ball is very high. You see where she's standing? She's right in front of me. You can't play the ball against the over. So should I play next time? Safety will be a net ball. 1-all. Right. Right. Romero serves. Eyes wide. 1-all. And out. 2-1. And out. 2-all. And out. The ball was very tight. The ball was very tight. We will play a left. The ball was very tight. Left ball. No. I have my reason. 2-all. 2-4. Allez, continue, allez. Now, 3-2. Allez. Now, 3-all. Now, 4-3.
Allez, on va aller. 100 meter home. 5-3. Stroke to Romero. And out. 4-5. Alors, allez plus. Only positive. Home. 5-4. A links, this is a links, play must be continuous, yeah? 5-4. And out, 6-5. Seven, 5. Eight, 5. 1 meter home. And out, 6, 8. Allez, on va t'aider. Service, please. And out. 9, 6. Allez, on. And out. 7, 9.
What's that, please? Now, 10-7, game ball. Stroke to Alex, 11-7, game to Alex. Alex leads 2 games to 1. They will resume in 60 seconds. They will resume in 30 seconds. 15 seconds. Alex leads 2 games to 1. Alex to serve. La ball. Clearly. No. You play the cross court, maybe it's a race to hit the over, but it's room to play the ball. Yeah? The next time you must play the ball. La ball. Yeah. Stroke to Alex. One lock.
much clearer better you access to the ball. It's a stroke. On en bloc, grand vite. Allez, Anne. Allez, Anne. And out. 2 all. Bravo. Now 3-2. Stroke to Alex. All balls were good. Allez, Anne. 4-2. Kom om nyt, zet wit, kom. 5-2. Allez, on va aller. 6-2. Down. Witter dan witter, kom. 7-2. Allez, Anne. Stroke to Alex. Eight, 2. Allez, on va aller. 9-2. Allez, Anne. Allez, on encore. Allez. 10-2. Match ball. Left box. Yeah. 11. Running. Three games to 1. Then 5. Then 12. 11-7. 11-2.
¿Quieres hacer una siesta? Tú, ahora mismo. La gente que se está en el suelo que no esté frío. Y tener frío al culo no es bueno. ¿Sabes cuando y atrás el... Encore une victoire. Vous allez être ennuyé à faire part toujours des victoires. C'est pénible. Ça fait trop de victoires. Bueno, la alcaldesa. ¿Dónde está la orden? Que nos haga un... Après, je vais ça c'est le troisième. C'est le troisième. C'est l'ultimo, ¿no? Ahora sí. ¿Contra quién fue este? ¿Contra quién fue? No lo sé. Bueno, bien, ahí me estoy para el deporte sí, lo decidí siempre. Mi móvil es ese. Mi móvil es el que está. Entonces aquí no te lo da. No tiene que aparecer. C'est celui-là. En fait, il y en a 3. Ouais. Sur un mouvement en squat. Ouais, en fait, j'ai joué avec un garçon, Paul Gonzalez. J'ai joué à l'entraînement et en fait, je me suis fait mal à l'arrière. Ma chaussure, elle a bloqué. Ma cheville, j'ai jamais vu ça. J'ai contrôlé. Non, on m'a dit que ça servait à rien. Mathis Mazzotti, sur les deux chevilles. Mais dans les chevilles, Non, même pas. c'est un truc très grand. Ça, c'est 18 heures. C'est halluciné. Non, mais là, je suis cru, j'avais tout cassé. C'est pas fou. Non, il ne faut pas jouer au squash avec ça. Un ligament qui a pété. Il est docteur. Là, c'est le lendemain. Il y a combien d'années ça? C'était le 18 avril. Je comprends pas. Si c'est en bas, pourquoi est-ce que tu étais enflé sur la Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. C'est la peau en haut, et on ne sait pas pourquoi ça me fait. C'est en fond.
Lo mejor es para la barra, es que tú sí que lo mejor ir a alguno y comer alguno bien. Half time. Si no, algún eso cada uno, 3 euros el pincho mínimo, cada uno, la cerveza 2,53 también, 15 euros, cada ronda. Claro, ¿te llenas con 4 pinchos? Yo no. Bueno, pero un bar así para ver cómo está bien. Sí, eso es. Luego tienes otra zona que es la zona de donde está el cruzado, que es otra playa, la playa de Gros. Ahí también hay otra zona de pistolero. Se le da mucho mejor que con la raqueta. Se le da mejor que la... He dicho eso el cabrón. ¿Listo? ¿Eso se llama un amigo? Sí. No, ya de dónde viene tu humor, ya viene de familia. Claro. A mí no es duro. ¿Vas a caminar? They will start in 30 seconds. Toi, tu commences directement. They will start in 15 seconds. Bien, justo, ¿no? On court, please. Alberto Pereira Basque Country PSA Challenger 2025 quarterfinal match. Miravete of Argentina to serve. Rose Lucas Marcuso of France to receive. Best of 5 games. Bravo!
One lock. Down. Two lock. Stroke to Lucas Mancuso. Three lock. From the right. Up. And out. 1-3. Two, three. Three all. Allez, construis, allez. 4-3. Si hubiera abierto la raqueta, hubiera dado bien. Porque hubiera cerrado. Bien ça. And out. 4 all. Voilà. And out. Ça, allez. 5-4. Bien, vamos. 6-4. Allez, Rose. Right? 7-4. Eh, Rose au fond. Out. And out. 5-7. C'est ça, c'est ça. 6-7. And out. 8-6. Allez, Rose. Nine, 6. Allez, Rose, allez. 10-6. Game on.
The two leads, 1 game to love. Que bien desde aquí. Como que tuviéramos unas manos así, no jugando ahí. Dick, a Dick. ¿La sacamos, no? A esta. Sí. Sí, la sacamos. Sí, sí. Si le classement est respecté, c'est il est là. Arbitre no, Elle est devant l'Égyptienne. C'est pour ça que c'est très. They will resume in 60 seconds. C'est moins bien. C'est moins bien. Tout à l'heure, on avait l'impression qu'ils étaient de soi. Ça se voit qu'il n'est pas facile. Y de review. Y de nuevo repetir. It's a two leads, 1 game to love. Double. Now, 1 love. C'est ça, Rose, c'est ça. Le coaching, il est là. Now, Allez, 1 all. Ah no, pero ese es el highest. Ahora está el... allez, continue, allez. 2-1. Allez, Rose, allez, allez. 3-1. And now, 2-3. Allez, Rose. And now, 4-2. Allez, collez, Rose, allez. Five, two. Stop. 6-2. Allez, tranquille. 7-2. Allez. Bien ça.
enough to play the ball. Enchaîne, enchaîne. Vamos, Pili, vamos. Now 8-3. Allez, on simple, simple. 9-3. Bien, vamos. 10-3. Game ball. Out. Está bien, Pili, vamos, vamos. Now Allez, enchaîne. 4-10. Game ball. Seven, 4. Game to the leads. New game to up. Parece que tengo bajo. Y al final, Sí, sí, sí. Ella es así. no, aquel es así, pero es así. Ella no. Sí, pero sí. Ella no. No tiene nada que ver con el otro partido. Ya. Es una pena. Sí, 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 sí. Es lo que hay. Luego vas a comer casa o No sé, estoy diciendo a mi padre igual ir a tomar algo y comer algo aquí, no como no sé. un menú en el TV. They will resume in 60 Voy seconds. a ver con lo que desee. Un menú de 20 euros. Sí, y luego ir directamente al ver media hora. Pues que me da la sensación de que Media hora de la semifinal y luego que tendrá que tirar para estar sacando los 6. Estoy en moto, entonces va muy rápido. Ahí vamos. Y lo más que va a tener el resto. Sí, se nos olvida. They will resume in 30 seconds. Seguro que habréis acabado. 15 seconds. SN2 leads. 2 games enough. Allez, Rose. Allez, hein. La ball. C'était ça. Encore, encore. Voilà. Bien, bien. Allez, chaque point. Allez, Good Rose. one. Well done. Thank you. One out. 1-2. Thank you. Vamos, Pili, vamos. 2-all. Allez, Rose. Voilà. Allez, Rose. Right, on the right. Right box. 3-2. Wow, Rose, allez.
3 all. Voilà, allez. And now 4-3. Vamos, Santel. Allez, Rose. Down Allez, Rose. 5-3. She's in a winning position, and so it's a stroke. It's a stroke because she is in a winning position. Okay. Allez. Allez, Rose, droit, allez. And now 4-5. And now 6-4. Vamos, Billy. Allez. Voilà, allez. 7-4. High box. 8-4. Allez, Rose. Allez, encore. Allez. Allez, Rose, allez. And now 5-8. Allez, Rose. Stop. Allez, droit, Rose, allez, allez. 6-8. Allez, chaque point. Allez. 7-8. Stop. Allez, encore. Allez. 8 all. Allez, on y croit. Allez, Rose, allez, allez. Allez, Rose. Allez, Rose. Allez, allez, allez. 9-8. Voilà, c'est bon. 10-8. Match ball. Allez, Rose. Encore.
On y a plus, elle était revenue. Ouais, 8-4. Elle est capable de faire des trucs sur les euros. On s'est réparé, on s'est pas réparé. À la limite, il faudrait pas jouer dessus. C'est une course effrénée. Si tu joues pas un tournoi comme ça, tu perds ton classement. Marc, ¿qué tal? ¿Vienes a la tarde? ¿Vienes a la tarde? Sí, voy a venir, pero media hora, porque luego tengo mi hija que tiene espectáculo de teatro. Hay prioridades en la vida. Joder, como se está la prioridad, tienes que dejar la niña tendida ahí. Otras que fue tu niña que Ya llegará, me ha pedido. ¿Ah, sí? ¿Te ha pedido? La maestra. No, mira.